Μιλάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πρόσωπο με τις μεγαλύτερες μαρτυρίες που πέρασε ποτέ πάνω στη γη. Flasim për Jezu Krishtin se është personi me më shumë profecit i cili kaloi mbi faqet dheut. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα Kishim thënë në mësimin e kaluar ότι για τον Κύριό μας υπάρχουν πάνω από 300 προφητείες. Se për Zotin ton janë mbi 300 profeci. Και είχαμε πει ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στην ιστορία της γης που να είναι προφητεμένο όπως το Χριστό μας. Dhe kishim thënë se nuk ka person tjetër mbi tokë që të jetë i profetizuar, domethënë sikur për Krishtin. Επίσης ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο στην ιστορία του ανθρώπου που να έχει προφητευθεί ότι θα έρθει ένα πρόσωπο να του προετοιμάσει το δρόμο του. Gjithashtu kishim thënë se nuk ka person tjetër që të jetë profetizuar për të, për të përgatitur ardhin e tij. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή στην ιστορία του ανθρώπου δεν υπάρχει. Diçka të ngjashme pra me të nuk ka në historinë njerëzore. Και είχαμε πει ότι όταν κάποιος δεν ξέρει ένα θέμα, το πρώτο που κάνει σε ένα δικαστήριο είναι ρωτάει τους μάρτυρες. Kur dikush nuk di një temë, të parën gjë që vën në gjykatë për shembull, pyet dëshmitarët. Και ρωτάει, το είδες, το άκουσες? I pyet e dëgjove? Είσαι αυτόπτης μάρτυρας, εσύ ο ίδιος το είδες? Je dëshmitar okular, domethënë e vet. Και ακόμα ο νόμος του Μωυσέως έλεγε ότι επιστέματος 2 μαρτύρων ή 3 θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Dhe akoma ligji i Mojsiut thoshte se në prani të 2 ose 3 dëshmitarëve është fjalë e sigurt. Σήμερα θα δούμε μία άλλη μαρτυρία που είναι πάρα πολύ σπουδαία, που είναι τα έργα του Κυρίου μας. Sot do të shohim një dëshmi tjetër që është shumë e rëndësishme, që janë veprat e tij. Θα ήθελα να το δούμε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ι κεφάλαιο, το 10 κεφάλαιο. Dhe dua t'i shohim to tek Ungjilli sipas Gjorit në kapitullin e 10. Και διαβάστε από το 25 και το 26. Το 25 δάχτυλο, το 25. Paragrafi 25 tek kapitulli 10 i Gjonit. Jezusi ju përgjigj atyre: Unë ua kam thënë, por ju nuk besoni. Veprat që bëjnë në emër të Atit tim janë ato që dëshmojnë për mua. Εδώ πέρα μας λέει ότι τα έργα τα οποία κάνω εν το ονόματι του πατρός μου, εκείνα μαρτυράνε για μένα. Këtu na thotë se veprat që bëj në praninë të Atit tim janë që dëshmojnë për mua. Είναι μια μαρτυρία μοναδική. Kjo është një dëshmi e veçantë. Γιατί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου δεν υπήρξε πρόσωπο που να κάνει αυτά τα έργα που έκανε ο Ιησούς μας Χριστός. Sepse kur në jetën në historinë e njerëzimit të ishte një njeri që të bëj veprat që bëri Krishti. Και σήμερα που η τεχνολογία έχει φτάσει τόσο ψηλά, δεν μπορεί κανένας να φτάσει τον Ιησού μας Χριστό. Edhe sot ku teknologjia ka arritur kaq lart, nuk mund t'i bëj kush veprat që bëri Krishti. Έκαναν και άλλοι θαύματα, αλλά τα έκαναν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Bën edhe të tjerë mrekullira, por i bën në emër të Jezu Krishtit. Θαύματα όπως έκανε ο Ιησούς μας δεν έκανε ποτέ κανένα στην ιστορία, ποτέ. Por mrekullitë që bëri Jezu Krishti nuk i bëri askush kurrë, domethënë në historinë njerëzore. Γι' αυτό ο Κύριος μας θα μας πει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλι, στο Ι κεφάλαιο, στο 14. Por këtë do të na thotë Zoti përsëri tek Ungjilli sipas Gjorit në kapitullin e 14. Και στο εδάφιο 11, για διαβάστε το 11 εδάφιο να δείτε. Paragrafin e 11. Më besoni se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua. Në mos më besoni për shkak të vetë veprave. Πιστέψετε, τους λέει, για αυτά τα έργα. Ta besojmë thot
për ato vepra. Εάν δηλαδή δεν πιστεύετε για τα λόγια που σας λέω, τουλάχιστον για τα έργα πιστέψτε. Thot, nëse nuk besoni për fjalët që u them, të paktën besoni për veprat që bëj. Επίσης θέλω να δούμε άλλο ένα εδάφιο που είναι στο 15 κεφάλαιο, πάλι στο κατά Ιωάννη. Përsëri të shohim një paragraf tek kapitulli 15 tek Gjoni, Θέλω να διαβάσετε και το εδάφιο 24. paragrafi 24. Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të jetë i plot. Εδώ τώρα μιλάει ότι έκανε έργα ο Ιησούς μας τα οποία ουδής άλλος έκανε. Këtu thot se bëri vepra Jezusi ku askush tjetër nuk i bëri. Όταν λέμε ουδής, κανένας στην ιστορία, ούτε πριν από τον Χριστό, ούτε μετά από τον Χριστό δεν έκανε αυτά που έκανε ο Κύριος μας. Kur themi se askush, do të thënë as kërkush, as përpara Krishtit, as pas Krishtit nuk mundi të bëjë veprat që bëri Krishti. Και τα θαύματα αυτά δεν γίνανε στο κρυφό. Dhe këto mrekulli nuk u bën në të fshehurazi, Έγιναν φανερά ενώπιον όλου του λαού. por u bën të dukshme, do të thënë përpara gjithë popullit. Χιλιάδες άνθρωποι έβλεπαν κάθε μέρα τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Mira njerëz i shifnin mrekullirat që bënte Krishti. Γι' αυτό το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού είναι αξιόπιστο, είναι άξιο να το πιστέψουμε. Për këtë arsye, Jezu Krishti është një person i drejtë që ta besojmë. Γι' αυτό θα πει ο Παύλος στον Τιμόθεο, Dhe për këtë thot Pali tek Timoteu, πιστός ο λόγος kjo fjalë është besnike και πάσης αποδοχής άξιος. dhe e drejtë për ta pranuar. Είναι σίγουρο, είναι τεκμηριωμένο για το Χριστό μας. Është e sigurt dhe e vërtetuar pra fjala për Krishtin. Οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ο Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στην ιστορία του ανθρώπου. Çfarëdo gjë tjetër mund ta dyshojmë, por Jezu Krishtin nuk mund ta dyshojmë në asnjë mënyrë. Σας το λέω για να καταλάβουμε με τι σοβαρότητα πρέπει να πάρουμε το Λόγο του Θεού. Ua them këtë për të kuptuar se me çfarë serioziteti duhet që ta marrim fjalën e Zotit. Να το εμπιστευτούμε. Ta besojmë. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έτσι με ελαφριά την καρδιά πιστέψαμε. Nuk jemi njerëz ku kështu me një zemër të lehtë, domethënë besuam, Το ερευνήσαμε, το μελετήσαμε. por e kërkuam dhe studiuam. Και αν υπάρχει ένα σίγουρο πράγμα στον κόσμο, Dhe nëse ka një gjë të sigurt në botë, αυτό λέγεται Χριστός. ai quhet Krishti. Τώρα, θέλω να δούμε ορισμένα θαύματα, δηλαδή που κάνουμε όλα τα θαύματα που έκανε ο Κύριος μας, θα δούμε ορισμένα ενδεικτικά θαύματα. Tani dua të shohim disa mrekullira që bëri Krishti, s'mundemi t'i shohim të gjitha, Γιατί ο Κύριος μας ό,τι έκανε δεν έκανε τίποτα τυχαία. sepse Zoti të gjitha sa i bëri, asgjë nuk bëri që të jetë rastësishme, domethënë. Το πρώτο θαύμα που μας περιγράφει η Γραφή ότι έκανε είναι στο δεύτερο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Të parën mrekulli që bëri Zoti është tek kapitulli 2 i Ungjillit të Gjonit, Και ξέρουμε όλη την ιστορία, ήταν σε ένα γάμο καλεσμένος ο Ιησούς μας Χριστός. dhe siç e dim të gjithë historinë, ishte një dasëm i ftuar Krishti, Και εκεί στο γάμο τέλειωσε το κρασί. dhe aty në dasëm mbaroi vera. Του λέει η μητέρα του, ίνο δεν έχουνε. I thot nëna e tij se verë nuk kanë. Η μητέρα του ήταν το μόνο πρόσωπο που ήξερε τις ικανότητες του Ιησού μας Χριστού. Nëna e Krishtit ishte i vetmi person që i njifte mundësitë e Krishtit. Ήξερε πώς έχει γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός E dinte se si kishte lindur Krishti και εμπιστευότανε τον Ιησού Χριστό κατά πάντα. dhe besonte Jezu Krishtin në të gjitha. Και λέει τώρα η μητέρα του Κυρίου μας,
δεν έχουν ίνο. Dhe thot nëna Jezusit, i thot nuk kanë verë. Ο Κύριος μας της λέει, τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σένα γυναίκα? Ndërsa Zoti jon i thot, ç'është mes meje dhe teje të grua? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Nuk ka ardhur akoma ora ime. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Και do të thot se unë di se çfarë do të bëj. Και ήταν εκεί, λέει, 6 μεγάλες ιδρύες που είχε μέσα νερό. Dhe ishin atje thot 6 shtamba të mëdhaja që mbanin ujë. Λέει, γεμίστε τις ιδρύες αυτές μέχρι πάνω. I thot mbushni ato janë me ujë deri në gryk. Και τις γέμισαν. Dhe i mbushen. Μετά λέει, αντλήστε τώρα και δώστε στον αρχιτρίκλινο. Dhe i thot kryetarit të dasmës, shpërndajeni tani dhe jepni njerëzve, dasmorëve. Και έγινε μεταβολή, το νερό έγινε κρασί. Dhe e shndroi pra ujin në verë. Τέτοιο κρασί πιστεύω δεν θα είχαν ξαναπιεί ποτέ αυτοί. Verë të tillë besoj se s'kishin pirë ndonjëherë tjetër ato. Γιατί μόλις το ήπια ο αρχιτρίκλινος είπε, τον καλό ίνο βάζουν πρώτα, όχι τον κακό. Όσοι φύλαξε τον καλό ίνο τώρα στο τέλος. Sepse kryetari i dasmës i tha vendrit, verën e mirë shpërndajnë përpara, kurse ti shpërndave tjetër dhe tani të mirën e le përpas. Το θαύμα αυτό ήταν συμβολικό. Kjo mrekulli ishte simbolike, Γιατί έπρεπε και να πιστέψουν οι μαθητές του ότι αυτός είναι. sepse duhej edhe të besonin dishepujt e tij se ai ishte, Αλλά ο Κύριος μας δεν έκανε κάτι τυχαίο. por Zoti jon nuk bëri diçka të rastësishme. Πήγε σε ένα γάμο, Shkoi në një dasëm, γιατί το πρώτο που έκανε ο Θεός όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα τους πάντρεψε. sepse të parën që bëri Perëndia kur krijoi Adamin dhe Evën, i martoi. Και πάει ο Κύριος μας και κάνει ένα συμβολικό θαύμα στο γάμο, που είναι η πιο ευλογημένη στιγμή είναι για τον άνθρωπο εκτός της σωτηρία. Dhe shkon Zoti jon dhe bën një mrekulli simbolike, sepse është gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu pra që të martohet. Ο Κύριος μας, λέω ότι είναι συμβολικό, γιατί παρομοιάζει η Γραφή το γάμο αυτό του ανθρώπου με το γάμο του αρνίου. E them simbolike sepse ngjason Zoti martesën e njeriu, domethënë me dasmën që do të bëhet në qiell. Αλλά για να γίνουμε μέλος αυτής της νύμφης του αρνίου, Por që të bëhemi pjesëtar të asaj nusës të Krishtit, το πρώτο θαύμα που πρέπει να γίνει στην καρδιά μας είναι η αναγέννηση. e para gjë që mrekulli që do të bëhet në jetën tonë është rilindja. Αυτό το θαύμα συμβολίζει την αναγέννηση. Kjo mrekulli simbolizon rilindjen. Δηλαδή, μετέβαλε ο Κύριος το νερό σε κράσι, του άλλαξε τη φύση του. Do me thënë shëndroi Zoti ujin në verë, pra i ndryshoi gjën fizike që kishte. Το πρώτο θαύμα που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι ότι μας αναγεννάει και μας κάνει παιδιά του. Të parën gjë që bën Zoti jon në jetën tonë është se na rilind dhe na bën bijtë të tij. Και αυτούς τους οποίους αναγέννησε θα τους πάρει και κοντά του. Dhe ato që i ka rilindur do t'i marrë dhe pranë tij. Τώρα, το πρώτο θαύμα που αναφέρει ο Ματθαίος τώρα, Tani të parën gjë për të cilën flet Mateu, είναι και αυτό κάτι αντίστοιχο. është edhe kjo një diçka e ngjashme me këtë të parën. Όταν κατεβαίνει ο Κύριος μας από το όρος που έκανε εκεί την ομιλία, Kur zbriti i Zoti jon nga mali që foli, θα το δείτε αυτό το 8 κεφάλαιο στο Ματθαίο, στο Ήτα, και είναι από το 1 μέχρι το 6. Te shohim tek kapitulli 8 i Mateut nga 1 deri tek 6. Εδώ πέρα μας λέει ότι πήγε κοντά του ένας λεπρός.
Këtu na thot se shkoi pranë tij një lebroz. Και του λέει, Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις. Dhe i thot o Zot, nëse don, mund të me pastrosh. Εδώ τώρα θέλει να μας δείξει ότι ο Κύριος μας, του λέει ο Κύριος θέλω. Τον άγγιξε και καθαρίστηκε. I thot Zoti, dua, dhe kështu dhe preku dhe u pastrua. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε μήπως δεν είναι θέλημα Θεού να γίνω καλά. Këtu kuptojmë sepse shumë njerëz mund të thojnë se mos nuk është vullneti i Perëndisë që të shëndoshem. Μήπως εμένα ο Θεός με θέλει να είμαι άρρωστος. Mos mua më don Zoti të jem i sëmur. Όχι, αδερφοί μου. Jo, vëllezër dhe motra. Ο Κύριος δεν θέλει να υποφέρουμε. Zoti nuk don që të vuajmë. Επιτρέπει κάποιες ασθένειες για δοκιμασία όπως είναι με τον Ιώβ. Lejon Zoti disa sëmundje sikur se u bë me Jobin, Αλλά γενικά ο Κύριος μας δεν θέλει, αδερφοί, να υποφέρει κανένας άνθρωπος. por përgjithsisht Zoti jon nuk don që të vuaj asnjëri. Γι' αυτό θα δείτε ότι πάνω στο Σταυρό ο Κύριος κράτησε τις ασθένειες μας, Për këtë do të shihni se si në kryq Zoti mbajti sëmundjet τις tona, αμαρτίες μας mëkatet tona και τις λήψεις μας. dhe pikëllimet tona. Τώρα, θεραπεύει εδώ ένα άνθρωπο που είναι λεπρός. Tani këtu shëron një njeri që ishte lebroz. Είναι και αυτό συμβολικό. Edhe kjo është përsërisht simbolike. Μόλις ο άνθρωπος πάει στο Χριστό, τον καθαρίζει. Sapo njeriu shkon te Krishti e pastron. Η λέπρα συμβολίζει την αμαρτία. Lebra simbolizon mëkatin. Και το πρώτο που ενδιαφέρει τον Κύριο είναι να θεραπεύσει το σώμα μας και να καθαρίσει την ψυχή μας. Dhe para gjë që intereson Zotit tonë është të shëroj trupin tonë dhe të pastroj shpirtin tonë. Μετά θα δούμε τον Κύριο μας να κάνει πάρα πολλά θαύματα και να θεραπεύει πάρα πολλές ασθένειες. Pastaj do të shohim Zotin tonë të bëjë shumë mrekulliere dhe të shëroj shumë sëmundje. Θα μας πει ότι θεράπευε πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Do të na thotë se shëroj çdo sëmundje dhe çdo lëngat. Μία άλλη θεραπεία που έκανε ο Κύριος μας που είναι θαυμαστή Një shërim tjetër që bëri Zoti jon që është e mrekullueshme, γιατί θεραπείες όπως είπαμε έκανε πάρα πολλές. sepse sikur tham se bëri shërime shumë shërime. Αλλά αναφέρω ενδεικτικά κάποια Por zgjedhi disa dhe flas për ta για να καταλάβουμε ότι δεν ήταν τίποτα αδύνατο στον Ιησού Χριστό. për të kuptuar se nuk kishte gjë të pamundshme në Jezu Krishtin. Έκανε ο Κύριος μας ένα ταξίδι και πήγε απέναντι από τον Ιορδάνη στη χώρα των Γαδαρινών, προς την Ανατολή δηλαδή, ανατολικά του Ιορδάνη. Bëri Zoti jon një udhtim dhe vajti nga Jordani në vendin e Gadarenasve. Και εκεί που πήγε Dhe δεν θεράπευσε κανένα άλλο. atje ku shkoi nuk shëroi asnjë tjetër. Άλλος Ευαγγελιστής λέει δύο, ο ένας λέει όμως τον ένα που ήταν φαίνεται πιο σοβαρά. Njëri ungjilltar thotë se shëroi dy veta atje, por për njërin flet këtu që ishte më serioz gjendja e tij, më serioze. Ο οποίος αυτός δαιμονισμένος ήταν σε φοβερή κατάσταση. I cili ai demonizuar ishte në një gjendje të tmerrshme. Σκεφτείτε ότι τον έδαιναν και έσπαγε τις αλυσίδες. Mendoni se si e lidhin atë njeri me zinxhir dhe i këpuste. Εδώ θέλω να ξεχωρίσουμε, είναι άλλο δαιμονισμένος, άλλο η επιληψία. Këtu duhet të dallojmë gjërat, që tjetër është sëmundja e tokës dhe tjetër është demonizimi, domethënë i demonizuar. Ή ο σεληνιασμός που λέμε. Për sëmundjen e tokës që flet. Για να το καταλάβετε αυτό, αν θα πάμε πάλι στο Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, Që ta kuptojmë këtë,
Le të shkojmë tek Mateu përsëri tek kapitulli 4. Διαβάστε το 24 και 25. Lexojmë 24 dhe 25. Dhe fama e tij u përhap në të gjithë Sirinë, dhe i sillnin të gjithë të sëmurë që vuanin nga lëngata dhe dhimbje të ndryshme, të demonizuar, epileptik dhe të paralizuar, dhe ai shëronte. Dhe një mori e madhe njerëzish i shkonte pas nga Galilea, nga Dekapoli, nga Jeruzalemi, nga Judeja dhe për te Jordanit. Amin. Άνοιξε αυτό. Ναι. Α. Περίμενα. Ναι, άνοιξε. Okay. Ναι. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα μας ξεχωρίζει ότι είναι άλλο πράγμα ο δαιμονισμένος και άλλο ο σεληνιαζομένος. Këtu na sqaron se tjetër gjë është kur është i demonizuar njeriu dhe tjetër gjë është kur është epileptik. Αυτός ο οποίος σεληνιάζεται, που είναι επιληπτικός, όταν είναι πανσέλινο, επηρεάζει το εγκέφαλος περισσότερο και ο άνθρωπος είναι σε μεγάλη ένταση. Όταν πώς είναι το φεγγάρι, είναι γεμάτο το φεγγάρι, είπε. Ναι, όταν είναι πανσέλινο, ναι. Ai që ka epileptik, domethënë, është preket më tepër kur është hëna plot. Për arsye se prek në memorje. Αυτή είναι μια πάθηση η οποία είναι στον εγκέφαλο. Kjo është një sëmundje që e prek në memorje të trurit. Άλλο πράγμα είναι ο δαιμονισμένος. Dhe tjetër është kur është i demonizuar. Στον άνθρωπο ο οποίος είναι σεληνιαζόμενος, με κάποια φάρμακα τον ηρεμούν λίγο. Njeriu me epileptik, me ilaçe në një farë mënyrë e qetësojnë. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει δαιμόνιο, το δαιμόνιο δεν επηρεάζεται από φάρμακα. Njeriu që është me demoni nuk preket nga ilaçet. Δεν τον πιάνουν το διάβολο τα φάρμακα που θα δώσει ένας γιατρός. Nuk e kapin djallin, domethënë, ilaçet që do t'i japin një doktor. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ βασανισμένος. Për këtë arsye, ai njeri ishte shumë i munduar. Σκεφτείτε ότι είχε μέσα του 2.000 δαιμόνια. Ja mendoni se brenda tij kishte 2.000 demon. Γιατί είπανε Λεγιόν είναι το όνομά μας. Sepse thanë se legion quhet emri jon. Ο Κύριος βέβαια τους είπε πηγαίνετε στην Άβυσσο. Zoti ju tha të shkojnë në Humner. Εδώ θέλω να δούμε τώρα μια άλλη... Συγγνώμη. Εδώ θέλω να δούμε μια άλλη εξουσία που είχε ο Κύριος. Tani këtu duam të shohim një tjetër pushtet që kishte Zoti. Εξουσία να προστάζει τα δαιμόνια και αυτά να τρέμουνε. Pushtet të urdhëroj demonet dhe ato të dridhen. Θα τους λέει πηγαίνετε στην Άβυσσο και αυτά τον παρακαλάνε. Ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις. T'ju thot të shkojnë në Humner dhe ato nga ana tjetër të lutën dhe t'i thojnë erdhe përpara kohës të na mundosh. Για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Këtë e themi për të kuptuar se kush është Jezu Krishti. Ότι είναι θαυμαστό πρόσωπο. Se është person i mrekullueshëm. Τον ακούνε τη φωνή του τα δαιμόνια και τρέμουνε. Dëgjojnë zërin e tij demonët dhe dridhen. Τους λέει ο Κύριος πηγαίνετε μέσα στα αγουρούνια. U thot Zoti, mirë, shkoni hyni tek derrat. Γιατί τα αγουρούνια ήταν απαγορευμένα την εποχή εκείνη. Sepse për atë kohë derrat në popullin e Izraelit ishin të ndaluar, domethënë nga ligji i Mojsiut. Τρελώθηκε η αγέλη και έπεσε όλοι μες στη θάλασσα και πνιγότανε. Dhe gjithë tufa derrave u çmendën dhe kështu u drejtuan drejt detit dhe u mbytën. Καταλαβαίνετε, αν ήταν 2.000 τα δαιμόνια και ήταν και τόσα τα γουρούνια, η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη. Ta kuptoni se nëse ishin 2.000 demon dhe nëse ishin 2.000 dera në të cilat hyrën demonet, kuptoni pra se sa dëm i madh ishte. Αυτοί οι επιχειρηματίες έπαθαν καταστροφή οπωσδήποτε. Ato që merreshin me atë punë, domethënë me derrat, pësuan dëm të madh.
Αλλά φοβότανε, δεν μπορούσαν να τα βάλουμε τον Κύριό μας por kishin frikë dhe nuk mund ta venin me Zotin tonë. και του είπανε σε παρακαλούμε φύγε από το μέρος μας. Dhe i thanë të lutemi largohu prej vendit tonë, ik. Εκείνος όμως που τον θεράπευσε ο Κύριος μας ήταν στα πόδια του Κυρίου, λέει, ντυμένος και τα μυαλά μες στο κεφάλι του. Δεν έλεγε κάνει πια τρέλες, δεν κράβγαζε. Por ai që u shërua nga Zoti, nga demonët, domethënë që çliroi Zoti, rrinte pranë Jezu Krishtit dhe ishte i veshur dhe i mençur me mend në kokë tani më, nuk bërtiste si përpara. Εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Δεν έχει κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία του ανθρώπου. Pushtet ndaj frymërave të papastra nuk ka asnjë person tjetër në historinë njerëzore. Και αν κάποιοι Άγιοι θεράπευσαν δαιμονισμένους, τους θεράπευσαν στο όνομα του Χριστού. Dhe nëse disa të tjerë shëruan të demonizuar, i shëruan në emër të Jezu Krishtit. Ή του Σκευά πήγανε και πιάσανε το δαιμονισμένο και του είπανε στο όνομα του Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Bitë Skevas vajtën tek një demonizuar dhe i thanë në emër të Zotit Jezu Krisht që beson pali. Ο δαιμονισμένος δεν του άρεσε αυτό. I demonizuar i demonit nuk i pëlqeu një gjë e tillë, Γιατί δεν είχαν εξουσία αυτοί ή του Σκευά να τα βγάλουνε. sepse nuk kishin pushtet ato bitë e Skevit që t'i dëbojnë ato demon. Και όρμησε πάνω τους, λέει, και τους 7, λέει, τους έδιρε και φύγανε γυμνοί και τραυματισμένοι από το σπίτι εκείνου. Dhe demoni u kthye ndaj këtyre 7 vëllezërve të më thënë bive të Skevas dhe i rrahu, i goditi, i zhveshi dhe i vajtën të zhveshur dhe të goditur në shpinën e tyre. Το σατανά δεν μπορεί να το βγάλει κανείς άλλος, μόνο ο Χριστός. Satanin nuk mund ta dëbojë kush tjetër përveç Krishtit. Ένα άλλο θαύμα που έκανε ο Κύριος μας είναι θεράπευσε ένα τυφλό που είχε γεννηθεί τυφλός. Një mrekulli tjetër që bëri Zoti jon është që shëroi një të verbër që kishte lindur i verbër. Είπαμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας θεραπεύει και από τη λέπρα της αμαρτίας και από τη λέπρα την ασθένεια. Thamë se Zoti jon shëron edhe nga lebra e mëkatit, pra që mund ta quajmë lebër mëkatin, por edhe nga sëmundjet. Είπαμε ότι αναγεννάει τον άνθρωπο, του αλλάζει τη φύση του με την αναγέννηση. Όπως άλλαξε το νερό σε κρασί. Thamë se e rilind njeriun, pra i ndryshon natyrën e njeriut, sikur se ndryshoi verën, domethënë ujin e kthem në verë. Είπαμε ένα άλλο ότι εκβάλλει δαιμόνια που δεν μπορεί κανείς άλλος να εκβάλλει. Thamë se dëbon demonet ku nuk mundet askush tjetër t'i dëbojë. Τώρα όμως στο θήτα κεφάλαιο, στο 9 κεφάλαιο του Ιωάννη, όλο το κεφάλαιο, είναι να το διαβάσουμε όλο. Në kapitullin e 9 tek Gjoni, gjithë kapitullin, të cilin nuk do ta lexojmë të gjithë. Εκεί πέρα θα δούμε να κάνει ο Κύριος ένα θαύμα φοβερό. Aty shohim Zotin të bëjë një mrekulli të madhe. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός. Ishte një njeri që kishte lindur i verbër. Δεν είχε καθόλου λογούς, δεν είχε μάτια εδώ καθόλου, ήταν λακκούβες εκεί μέσα. Nuk kishte as pak sy në ballë, domethënë ishte grop duke vendi syre. Δεν υπήρχε ιστός ματιού. Καθόλου, δεν υπήρχε δηλαδή αυτός ο λογός που βλέπετε, δεν υπήρχε. Pra nuk ekzistonte në të kokra e syrit as pak. Και λέει ο Κύριος μας εκεί στους Ιουδαίους ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Dhe u thot Zoti jon judejve atje se unë jam drita e botës. Εκείνο που λέει τώρα ο Κύριος εγώ είμαι, μπορεί να το αποδείξει. Dhe atë që thot Zoti jon se unë jam, këtë mund ta vërtetoj. Όχι θεωρίες, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Jo teori, por thot unë jam drita e botës. Έπτυσε λέει κάτω, έκανε πυλό με τα δάκτυλά του. Pështyu, thot për dhe, mori pak dhe që kishte lagur me pështymen dhe bëri balt. Πόσο χρειάζεται για να βάλεις ένα μάτι, λίγο πυλό. Sa të jetë nevojshme për të vënë tek një sy, domethënë pak balt. Του έβαλε πυλό στα μάτια. I vuri balt në syt. Του
Του λέει πήγαινε να πληθεί να ανοιχθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Shkoj, thot, të lash tek pellgu i Siloamit. Πήγε, νύφθηκε και ήρθε και έβλεπε. Shkoj, u la dhe ju hapen syt dhe pa. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του ανθρώπου. Kjo nuk kishte ndodhur ndonjëherë tjetër në historinë njerëzore. Καταλαβαίνετε γιατί πρέπει κάθε μέρα όσο διαβάζουμε τη Γραφή γινόμαστε και πιο πιστοί. E kuptoni se për ditë, aq sa lexojmë fjalën e Zotit, bëhemi më besimtar. Μας αποδεικνύει ότι αυτός είναι ο δημιουργός. Na vërteton se ai është krijuesi. Όπως έπτυσε κάτω, έκανε πυλό και έφτιαξε τον Αδάμ. Ashtu sikurse mori dheun ose baltën e tokës dhe krijoi Adamin, Τώρα έφτιαξε απλά δύο μάτια. tani bëri thjesht dy sy. Ξέρετε κανένα στον κόσμο να μπορεί να κάνει πυλό και να φτιάξει δύο μάτια? Njihni njëri tjetër në botë që të bëjë pak baltë dhe të krijojë dy sy? Εγώ ασχολούμαι με τον πυλό και φτιάχνω μάτια. Unë merrem, domethënë, punoj baltën dhe bëj sy. Μπορώ να τα βάψω και ό,τι χρώμα θέλω, Mundem t'i lyj edhe me çfarë ngjyre të dua, αλλά δεν βλέπουνε. por nuk shohin. Ενώ ο Κύριος μας, αδελφοί μου, έβλεπαν τα μάτια αυτά. Ndërsa Zoti jo me mrekullinë që bëri, ato sy që bëri, domethënë, shifnin. Δεν υπάρχει αγιοπλάστη στον κόσμο ή γιατρός οτιδήποτε να πιάσει πυλό, να τα βάλει εδώ πέρα και να συνδεθούν με τα νεύρα, με τον εγκέφαλο, με όλα και να βλέπει ο άνθρωπος. Τι γίνεται αυτό? Nuk mund të ketë doktor apo një njeri që mund të merret me baltën, të krijojë dy sy dhe të lidhen me sistemin nervor dhe me memorien që të mund të shohin. Έχετε δει σε κάτι κούκλες, φτιάχνουν ωραία μάτια, πολύχρωμα οι άνθρωποι. Keni parë tek disa kuklla që bëjnë njerëzit, bëjnë sy me shumë ngjyra, shumë të bukur për t'i parë, Δεν βλέπουνε. por nuk shohin. Μόνο ο δημιουργός μπορεί να το κάνει αυτό. Vetëm krijuesi mund ta bëjë këtë. Απέδειξε λοιπόν ο Ιησούς μας ότι αυτό το πρόσωπο που βλέπαμε εκεί μπροστά, το έβλεπαν οι μαθητές, ήταν ο δημιουργός. Vërtetoi pra Zoti se ky person që shihnin dëshmitarët e dishepujt e tij përpara tyre është Krishti, është krijuesi. Δεν θα το περιγράψουμε όλο το θαύμα βέβαια. Tani nuk do ta përshkruajmë gjithë mrekullinë, Όπως είπαμε, παίρνουμε ορισμένα ενδεικτικά. por sikur tham, marrim disa pika kryesore të mrekullive të tij. Σε άλλη περίπτωση ο Κύριος μας έχει ανέβει στο όρος και μιλάει εκεί σε πολύ κόσμο. Në rast tjetër, Zoti jon është ngjitur në mal dhe flet përpara shumë njerëzve. Και ήταν, λέει, μόνο οι άντρες 5.000. Dhe ishin thot vetëm burra 5.000. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, δώσε τους τώρα φαΐ να φάνε. Dhe u thot Zoti dishepujve të tij, jep një ushqim që të hanë. Λένε οι μαθητές, 200 διναρίων άρτη, λέει, δεν φτάνουν. Thojnë dishepujt se për gjithë këto njerëz 200.000 denar nuk mjaftojnë që t'i ushqejmë. Το δινάριο ήταν ένα μεροκάματο. Denari ishte një denar, ishte një ditë pune. Γιατί οι γυναίκες και τα παιδιά σίγουρα ήταν παραπάνω. Δεν είναι, μόνο οι άντρες ήταν 5.000. Vetëm burrat ishin 5.000 dhe sigurisht që kishte edhe gra dhe fëmijë, të cilët nuk i thot numrin e tyre. Και λένε στον Κύριο μας, Dhe i thojnë Zotit. εδώ είναι ένα παιδάκι, λέει, που έχει 5 άρτους και 2 ψαράκια. Këtu i thojnë është një fëmijë që ka 5 bukë dhe 2 peshq. Φέρτε τα εδώ, λέει ο Κύριος. Sillni këtu, thot Zoti. Έκανε μια προσευχή Bëre një lutje και έδινε στους μαθητές. Έδινε. dhe u jepte dishepujve, u jepte. Φάγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πόσο, 10-15.000, φάγανε όλοι. Dhe kështu gjithë ato njerëz që ishin 10 apo 15.000 veta, hëngrën të gjithë. Και για να μην νομίζει κανείς μας ότι φάγανε ψεύτικα ή από ένα ψίχουλο, Dhe të mos mendoje ndokush se hëngrën, domethënë, ose nuk u ngopën. λέει ο Κύριος, μαζέψτε, λέει, το υπόλοιπο, να μην χαθεί τίποτα. Në fund Zoti ju thot, mblidhni ato që të pruan që të mos humbas asgjë.
Και μαζεύουν, λέει, το υπόλοιπο και είναι 12 κοφίνια. Dhe pjesat që teproi, kur i mblodhen ishin 12 shporta. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο? Kush është ai që mund të bëjë një gjë të tillë? Λέει εδώ πέρα ότι περίσσεψαν, λέει, 12 κοφίνια, ναι. Έτσι λέει στο κατά Ιωάννη, στο σίγμα κεφάλαιο. Këtë e thot tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin e 6. Thotë se tepruan 12 shporta me bukë. Και στο 13 εδάφιο. Në paragrafin e 13. Έκανε κι άλλο τέτοιο θαύμα ο Κύριος μας. Bëri edhe tjetër mrekulli të tillë Zoti jon. Εδώ πέρα δείχνει ο Κύριος ότι μπορεί να δώσει τροφή να φάμε. Këtu tregon Zoti se mund të japë ushqim që të hamë. Παίρνει δηλαδή την ύλη ο Κύριος και Merë την pra Zoti παρουσιάζει. materialin dhe shumon, e shumëzon. Ξέρετε κάποιο χημικό, κάποιο εργοστάσιο, κάποιον που να του δώσετε 5 ψωμάκια και να σας βγάλει να φάνε 5.000 και να περισσέψουν και 12 κοφίνια? Όποιος μου βρει τέτοιο εργοστασιάρχη. Ndonjë kimist apo ndonjë fabrik që t'i japësh 5 bukë dhe t'i shumoj që me tate mund të ushqej 5.000 burra. Να πολλαπλασιάσεις την ύλη. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο ποτέ. Që të shumëzoj materialin, domethënë, një gjë të ngjashme nuk mund ta shohim ku tjetër. Μετά ο Κύριος μας βάζει τους μαθητές στο πλοίο και μετά από το θαύμα αυτό Dhe pas kësaj mrekullie, Zoti jon vend dishepujt në ani, në varg, περάστε τους, λέει, απέναντι dhe thot kaloni përballë në anën tjetër të liçenit. και πιάνει φουρτούνα μεγάλη. Dhe i zën fortunë madhe në det liçe ku ishin. Αγωνιζόταν οι μαθητές, δεν μπορούσαν να πάνε, ήταν στο μέσο της θάλασσας και ήταν πια 4 η τέταρτη βάρδια. Lundronin dishepujt me vargën që kishin të dilin në anën tjetër të detit dhe nuk mund të lëviznin nga domethënë që të përparanin. Οι φυλακές νύχτες ήταν 6 με 9, Roja e 4 e natës ishte kjo, 9 dhe με 12 ήταν η δεύτερη, roja e parë e natës quhet 6 me 9, 12 με 3 η τρίτη 9 me 12, 12 me 3 e και 3 treta, με 6 ήταν η τέταρτη φυλακή της νύχτας. dhe 3 me 6 të mëngjesit ishte roja e 4 e natës. Ο Κύριος μας πήγε στην τέταρτη φυλακή και αυτοί αγωνιζόταν, δεν μπορούσαν να περάσουν απέναντι γιατί είχε πολύ φουρτούνα. Zoti jon vajtin në rojën e 4 të natës dhe dishepujt mundoheshin të lundronin dhe nuk bënin asgjë. Και βλέπουν τον Κύριό μας να περπατάει, λέει, πάνω στα κύματα. Dhe shohin, thot një moment, Zotin ton të ecë mbi valët mbi ujët e detit. Έχετε δει εσείς κανέναν άνθρωπο να περπατάει πάνω στα κύματα? Keni parë ndonjë njeri të ecë mbi dallkët? Υπάρχει άνθρωπος σήμερα που μπορεί να περπατήσει πάνω στα κύματα? Ka njeri sot që të mundet të ecë mbi dallkët e detit? Δεν γίνεται. Kjo nuk bëhet. Όλα αυτά τα θαύματα είναι και συμβολικά, όπως είπαμε. Të gjitha këto mrekullira janë edhe simbolike, ashtu sikur tham. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, Zoti tha se unë jam buka e jetës, εγώ είμαι το φως του κόσμου, unë jam drita e botës, γιατί φωτίζει και την ψυχή και το σώμα. që ndriçon edhe shpirtin edhe trupin. Εδώ πέρα περπάτησε πάνω στα κύματα, σαν να μας λέει, θα σας βοηθήσω να περπατήσετε πάνω σε όλα τα προβλήματα. Këtu ecim mbi dallkët, sikur të na thoshte se do t'ju ndihmoj të ecni mbi çdo problem tuaj. Αλλά όταν ανεβαίνει στο πλοίο, Por kur ngjit në varg, περπάτησε και ο Πέτρος λίγο πάνω στα κύματα, με βούλιαξε eci edhe Pietri pak mbi dallkët derisa u fundos. και έκραξε, λέει, Dhe thirri, thot, τον έπιασε ο Κύριος, ολιγόπισε, του λέει, σε τι δίστασες? dhe e kapi Zoti dhe tha, o njeri besim pak, përse hezitove? Και όσο ο Πέτρος ήταν τόσο λιγόπισος, φανταστείτε εμείς, έτσι δεν είναι? Dhe kur Pietri ishte mos besimtar, domethënë, por ne Ο Πέτρος
που μετά με τη σκιά του θεράπευε ασθενείς. Pietri ku më vonë pastaj me hijen që kalonte domethënë shëroheshin të sëmurët. Και όταν ανεβαίνει πάνω στο πλοίο ο Κύριος, Dhe kur u ngjit në varg pastaj Zoti, λέει στη θάλασσα, λέει στον άνεμο σιώπα, i thot erës dhe fortunës ndalu, λέει στη θάλασσα ησύχασε i thot detit qetëso και γίνεται γαλήνη. dhe u bëhet bonac. Οι μαθητές τρόμαξαν Dishepujt u tremben και λένε ποιος είναι αυτός που και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούνε σε αυτόν. dhe thanë kush është ky ku edhe era edhe deti i binden. Καταλάβατε αδερφοί ποιος είναι ο Κυριός μας. A e kuptuat vëllezër dhe motra se kush është Zoti jonë? Δεν είναι ένα θαύμα το οποίο έκανε και θεράπευσε μια ασθένεια ενός ανθρώπου απλά. Nuk është një mrekulli që bëri ku shëroi sëmundjen e një njeriu thjesht. Εδώ δείχνει ότι είναι ο δημιουργός. Por këtu tregon se është krijuesi. Πολλαπλασιάζει την ύλη. Shumoi materialin, Μεταβάλλει την ύλη. e shëndërron materialin. Όπως έκανε στο γάμο. Sikur bëri në dasëm që shëndroi ujin në verë. Δημιουργεί, παίρνει την ύλη και της δίνει ζωή. Krijon, merr materialin dhe i jep jetë. Παίρνει πυλό και του κάνει μάτι. Mori balt dhe bëri sy tek njeriu. Εδώ τώρα μιλάει στη φύση και η φύση τον ακούει. Tani këtu i flet natyrës dhe natyra e dëgjon, i bindet. Ξέρετε κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο που να μιλάει στη φύση και η φύση να τον ακούει? A njihni njëri tjetër që në botë që ti flasë natyrës dhe natyra ti bindet? Να μιλάει στον άνεμο, να μιλάει στη θάλασσα και να τον ακούνε? Ti flasë erës, ti flasë detit dhe ta dëgjojnë? Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν. Τι είναι αυτό που είδαμε? Dishepujt ju bërë shumë përshtypje dhe thanë ç'është kjo që pam? Και λένε ποιος είναι αυτός που και η θάλασσα και οι άνεμοι υπακούν σε αυτόν? Dhe thanë kush është ky që edhe deti edhe era i binden atij? Όμως η ώρα περνάει να πούμε και το μεγαλύτερο θαύμα. Por nga që ora kalon të themi edhe mrekullinë më të madhe, Το οποίο το έκανε ο Κύριος λίγο πριν σταυρωθεί. të cilën e bëri Zoti pak përpara se të kryqëzohej. Ο Κύριος μας έκανε 3 Αναστάσεις. Zoti jon bëri 3 ringjallje. Έκανε την Ανάσταση την κόρη του Ιάηρου, Ringjalli vajzën e Jairos, μόλις που είχε πεθάνει το κοριτσάκι. që kishte vdekur e vajzë. Ανάστησε το παιδί εκεί της χήρας στην Ναΐν. Ringjalli djalin e Ves nga Naini. Αυτό είχε πεθάνει τουλάχιστον κάποια μέρα, έτσι δεν είναι, για να το φάβουν, πάει να πει ότι είχε περάσει κάποιες ώρες. Kishte orë që kishte vdekur e fëmisë, derisa po qorin tek varri, do të thotë se kishte ditë përpara. Αλλά λίγο πριν ο Κύριος μας, αδερφοί μου, σταυρωθεί, por pak përpara se të kryqëzohej Zoti jon, θα κάνει ένα θαύμα που θα ταρακουνήσει όλη την Ιερουσαλήμ. Do të bëjë një mrekulli që do të trondisë gjithë Jeruzalemin. Ένα θαύμα που θα κατεβάσει όλη την Ιερουσαλήμ στους δρόμους. Një mrekulli që do ta zbresë gjithë Jeruzalemin në rrugë. Και θα λένε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Dhe do të thonë i bekuar ai që vjen në emër të Zotit. Ο Κύριος μας ανάστησε το Λάζαρο που έχει πεθάνει 4 ημέρες. Zoti jon ringjalli Lazarin që kishte vdekur 4 ditë i vdekur. Είπε εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Tha unë jam ringjallja dhe jeta. Έχετε δει κάποιον σήμερα που μπορεί να αναστήσει νεκρούς? A keni parë kënd sot që të mund të ringjallë të vdekur? Όσο ψηλά και αν φτάσει η επιστήμη, η ιατρική. Sa do lart që të arrije shkenca ose doktorata. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο στην ιστορία, έτσι. Nuk ka njeri të tillë në historinë njerëzore.
Έχει πεθάνει 4 ημέρες ο Λάζαρος, ήδη μυρίζει το σώμα του. 4 ditë i vdekur Lazarit që binte erë trupi i tij. Έχει αρχίσει η αποσύνθεση. Pra ka vazhduar shpërbërja e trupit. Και ο Κύριος μας του φώναξε ονομαστικά. Dhe Zoti jon e thirrri me emër. Όπως και σε κάθε Ανάσταση ο Κύριος μας μίλαγε ονομαστικά. Sikurse në çdo ringjallje që bëri Zoti, fliste me emrin e personit. Ταλιθά κούμι, κοράσιον συλλέω σηκώθητη. Talitha kumi, vajzë ty të them qau. Νεανής και προσελέγω σηκώθητη, και σηκώθηκε ο νεαρός. Të fëmijës i thot të riut, o i ri ngrihu, i thot, dhe u qua. Εδώ φωνάζει Λάζαρε βγες έξω. Këtu thërret Lazar dil jashtë. Μιλάει προσωπικά ο Κύριος σε αυτή τις Αναστάσεις. Flet pra personalisht në ringjalljet që bën Zoti. Γιατί μία μέρα, αδερφοί μου, ο Κύριος θα πει ένα λόγο και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Sepse një ditë, vëllezër dhe motra, do të thot një fjalë Zoti jon dhe do të ringjallen gjithë të vdekurit. Λέω αυτά για να καταλάβουμε την εξουσία που έχει ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου μας. E them këto për të kuptuar se çfarë pushtetit ka fjala që del nga goja e Zotit tonë. Ο εκατούταρχος το είχε καταλάβει αυτό. Oficeri Romak e ka kuptuar këtë. Λέει και εγώ είμαι άνθρωπος με εξουσία. Thotë se dhe unë jam njeri që kam pushtet. Λέω στο δούλο μου να κάνει αυτό και το κάνει. I them shërptorit tim bëj këtë dhe e bën. Πες εσύ ένα λόγο και θα θεραπευτεί ο δούλος μου. Thuaje një fjalë ti dhe do të shërohet shërptori im, i thotë. Θέλω να καταλάβουμε τι πάει να πει λόγος, εξουσία. Duam të kuptojmë se çfarë do të thotë fjala dhe pushteti. Εδόθηκε σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Më është dhënë, thotë, çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Δεν λέει ψέματα ο Κύριος. Nuk thotë gënjeshtra Zoti. Όταν λέει μου δόθηκε εξουσία, έχει εξουσία. Λέει ένα λόγο και ό,τι λέει γίνεται. Kur thotë se më është dhënë pushteti, do më thënë thotë një fjalë dhe bëhet. Όπως είπαμε, αλλάζει το νερό σε κρασί. Sikur thamë se ndryshon ujin e kthen në verë. Φεύγει λέπρα. Ikën lepra, Φτιάχνει μάτια. bën sy, Φεύγουν δαιμονισμένοι. Ελευθερώνονται. çlirohen të demonizuarit. Σταματάει τον άνεμο. Ndalon erën, Τον ακούει η θάλασσα. i bindet deti, Τον ακούνε οι νεκροί. e dëgjojnë të vdekurit. Ξέρετε ποτέ να υπάρξει άλλο τέτοιο πρόσωπο, αδερφοί μου? A dini të ketë një tjetër person si ky, vëllezër dhe motra? Καταλάβατε γιατί είμαστε, όσο διαβάζουμε για τον Χριστό, τόσο πιο κοντά πηγαίνουμε στον Χριστό. E kuptojmë se sa më shumë të lexojmë për Krishtin, kaq më shumë i afrohemi atij. Τα έργα λοιπόν τα οποία έκανε ο Κύριος μας δεν έκανε, όπως διαβάσαμε, κανένας. Veprat që bëri Krishti, sikur se lexuam, nuk mundi t'i bëjë askush Το tjetër. ξαναδιαβάζω το εδάφιο στο κατά Ιωάννη, στο ΙΕ κεφάλαιο 15. E lexoj përsëri Θέλω να το paragraf, διαβάσετε ξανά. 15 και το εδάφιο 24. kapitulli i 15 i Gjonit, paragrafin 24, ta lexojmë përsëri. Po të mos kisha bërë në mes tyre vepra që askush tjetër nuk ka bërë, nuk do të kishin faj. Por tani përkundrazi e kanë parë dhe më kanë urryer mua dhe atin tim. Εδώ αδελφοί μου, τα έργα τα οποία έκανε ο Κύριος ουδής άλλος έκανε. Këtu vëllezër, pra veprat që bëri Zoti, askush tjetër si bëri. Όταν λέμε ουδής άλλος έκανε. Po të themi askush, Και όχι μόνο δεν πιστέψανε, dhe jo vetëm që nuk besuan, αλλά τον μίσησαν. por edhe e urrejtën. Βλέπετε, γι' αυτό λέει αυτή είναι η αμαρτία τώρα. Për këtë arsye thotë se ky është mëkati i tyre. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το πρόσωπο του Χριστού.
nuk mund ta anashkalojmë pra personin Jezu Krisht. Να πεις δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Të thuash nuk më intereson ose nuk merrem me te. Με τι ασχολείσαι αν δεν ασχολείσαι με το σημαντικότερο πρόσωπο στην ιστορία? Me çfarë merresh? Nëse nuk interesohesh dhe nuk merresh me personin më të rëndësishëm në histori. Υπάρχει κάτι άλλο από το Χριστό? Ka diçka tjetër përveç Krishtit. Η αμαρτία λοιπόν ποια είναι? Ότι έκανε ό,τι έκανε ο Χριστός. Mëkati i cili është se bëri atë që bëri Krishti Και οι άνθρωποι δεν το πίστεψαν. dhe njerëzit nuk e besuan. Όσοι όμως επίστεψαν σε αυτό, Por të gjithë sa i besuan atij, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. atyre ju dha pushtet që të bëhen bij të Perëndisë. Αυτός που λέει ένα λόγο και γίνεται, Ai që thot një fjalë dhe bëhet, λέει και σε εμάς τώρα που πιστέψαμε σε αυτό το κήρυγμα. na thotë edhe ne sot që besuam në këtë predikim. Είσαι δικό μου παιδί. Je biri im ose bija ime. Βλέπετε, όσοι επίστεψαν εις αυτό, Sikur pam, pra, të gjithë sa besuan në te, τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. ju dha pushtetin që të bëhen bij të Perëndisë. Ήρθε ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη, αδελφοί, και να δώσουμε προσοχή σε αυτό το πρόσωπο. Uroj që Zoti të na shtojë besimin dhe të japim kujdes këtij personi. Και να ανοίξει τη διάνοια και στα αγαπητά μας όλα πρόσωπα, Dhe të hapim mendjen e të gjithë njerëzve tonë të dashur να καταλάβουν τι πάει να πει Χριστός. për të kuptuar se çfarë do të thotë Krisht. Μην μπερδεύουμε τον Χριστό με κανένα άλλο πρόσωπο, είναι κάτι ξεχωριστό. Mos ta ngathërrojmë Krishtin me diçka tjetër. Krishti është diçka e veçantë. Αμήν.